Dobrodošli u novi. Danas igramo na Hypixelu Build Battle. Evo ga, kao što vidite, Build Battle. Igramo Build Battle. Idemo. Krećemo za... Sad će treba još jedan... i krećemo za 15 sekundi. Samo dođe još jedan čovjek. Pa krećemo. Evo, Tenet. Ok, čekaj da vidimo kako ću to da sad napravim. Čekaj da razmislim. Sekundu molim. Stanite samo sekundu. Sekundu molim. Da vidim kako ću to nacrtati samo. Mislim da napravim. Idemo da napravimo taj šator sada. Prvo što će nam trebati je, trebat će nam upaljač i trebat će nam drvo. Idemo. Evo ga, ovdje će da bude kao tako. Sekundu, evo ga. Kao što vidite, sad treba da napravimo šator. Stavite koliko tamo 4, ok. Ovako. Kako to već da napravimo? Idemo da uzmemo malo... Ok, evo tako. Malo da ide vatre, sad napravimo šator. Zato će nam trebati klej, uzet ćemo zelena i žuta. Samo da se ne zapali ovo nekako. Idemo. Tako. Ne znam kako već da napravimo taj šator. Da malo odletimo. Mislim da letimo. Samo da znate, ovdje svi daju po crveno. Ne baš svi. Neko. Vidimo kako pravi drugi. Idemo. Tako. Idemo. Op. Malo laga server. Žuto. Stavit ćemo malo zeleno. Tako. Kao što vidite, svi pregledaju mene. Šta gledaš? Kupan. Vidite, šanci. Ljudi uvek znaju da pregledaju. Neki. Sad sam se sjetio, ne treba da stavimo ovako, stavit ćemo i mi to ovako.
stavit ćemo 4. Ovako, stavite 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3, 4. Ok, sad nam treba staklo. Gdje je staklo? Treba će nam tepih. Crveno i belo. Crveno i belo. Opa. Evo ga da vidimo ovaj. Ne, nije baš. Ovo je baš dobro. Ok. Baš ekstra. Nije tamo naprijed krevet. Ovo je, brate, ekstra. Baš dobro. Baš lepo. Good. Ovo je, šta ću ovo napraviti? It's okay. Evo ga naše. Svi ulaze unutra, svi gledaju. Šta ovo radi? Lavu stave. Sad ću ja malo da stavim lavu. Evo tako je. Evo lavu malo. Nismo ni radili. Good. Nije loše. Šta svi rade ovo? Ovo nije završio šator. Super pup. Mislim pup. Ovo baš svi rade. Ok. Nije loše. Good. Ok. It's ok. Idemo da idemo. Šta je gdje? Šta gdje? Pup. Super pup. Šta u Srbiju stavi? Good. Ja živim u Srbiji. Good. Svi živim. Brate. I ovo isti ima koju ja ideju. Ok. I pobjednik je? Da. Trebalo je da bude pobjednik. Ok. Idemo na drugu partiju. Evo. Bang, banana. Evo ga, svi smo ga vidjeli. Šta gledaš, bre? Da vidimo. Znači, treba da napravimo. Da vidimo. Sekundu. Brod. Ok. Znači, brod. Ok. Čekaj, vidim kako će da nam bude brod. Ok. Jo, samo da vidim. Idemo dobro. Ajde, krećemo. Uzet ćemo vodu. Za to će nam trebati voda. Idemo. Ajde. Ajde.
Oj, brate, šta radiš? Šta radi ovaj? Treba, u sljedećoj epizodi ću staviti neko da bude sa nama. Neko će igrati sa nama. Vidjet ćete. Sutra će da igramo sa nekim. To ide, ne znam, vidjet ću. Idemo da nam... Opa, što se sad desilo? Što me sad izbacilo? Izbacilo me iz servera. Nešto je sa serverom, prvo ćemo što da uđemo. Idemo. Neće. Izvijenite što se ovo desilo, ali probat ćemo još 2 puta da uđemo u server, kako hoću, onda ćemo na svim epizode, ako ne, koliko šiš. Idemo. Ajde, izađemo opet, kao pravo da uđemo. Ajde, brzi. Idemo.